Ko tahi marama kei te kaunihera ārohe o te Papaioea ki te whakatika i te paru, e tukuna ana e tana wāhi mahi para ki te awa o Manawatu. He ai ki te kaunihera taiao o te rohe, kei te tūkino te kaunihera ārohe o te taone i te awa. Kei te pukuriri te haukainga ki ngā kaunihera ērua o te rohe. Ki te ora te wai, ka ora te whenua. Ka maringi tērā ki te iwi. Koina i te whakatau āki a ngā iwi o Manawatu. Mo tātou nei, he me pauri, mo tātou ngā iwi katoa, ko rangi tāne mo mūpoko mo Ngāti Raukawa-hoki. Kei te noho he manawa te kaiwhakahaere o te rōpū taiao o Raukawa. I ngā kaunihera o te rohe, e whawhai ana kia rāua anō, kei te paruparu haere te wai. He karere mā tātou nei, he whakapai. Ko ēnei ngā mahi puta mai a te matua kaunihera. Me haere tonu ana ki a rātou nei ngā kaunihera o tēnei papaioe. Me whakamātonu ana ki tēnei taua o tātou. Ko te whakapai, nā te kaunihera o te Papaioea kē, te nuinga o ngā paru i tuku atu ki te awa. Aha kua te whakaitanga whakapai awa i wai tohua e ngā iwi me ngā kaunihera o te rohe i tērā tau. It's going to be very problematic for the city because they've got a consent that says no significant adverse effects on the environment, and there's now evidence that suggests that that is going to be a struggle. Nā whai anō ka puta te kōrero. Ko tahi marama kei te kaunihera o te Papaioea ki te whakatika i te paru. Ki te kore ka hāmenetia. Something that came out of the blue for us was to originally get the non-compliance notice, but now that we have received it, the most important thing is the quality of the Manawatu River, and we're committed to doing what we can. Aha kua tērā, kei te hiahia tonu te kaunihera o te Papaioea ki te whirawhira i ngā whakapai. Jasmine Pearson, Pikarere.